amafilme menshi amasazo menshi mukunze kuguma musohora mbega ni sezo mugira musohore ifise akabijyanya baki ku buryo yo mwigirira lancement izindi zose ata lancement mwigize muzibire je kibazo cyanje ni ico ukirungise kwande ikibazo nibaza yuko tujembatije manager wa Uruti amabari baraza kubaza nashire mikrofone ngaha andi bindi Rwanda. Okay, murakoze kuri ico kibazo mutubajije reka dutere tunacishura ko bwa mbere tubashimire kwaza kubona mwashoboye kutwitaba kuko twashoboye kubatera hama tugiye ko twishura ikibazo atubajije ikibazo ciza ati kubera iki izindi seri mwahoze muzisohora mudatangwe kuri lancement officiel yazo bono vuga yuko akana akabijya tuzanye n'ubwa mbere turansije cinema nuvuga mu ihuriro n'ubwa mbere dushoboye gukora cinema tukayerekana ku mugaragaro mbere yuko yogirane yosohoka ubajije akabijya kuba kari ndani muri iyi cinema akari ndani karuta akabijya karimo muri iyi cinema nuko icambere muzobona yuko isanamu twaragerageje kongereza turarondera ibyuma byisununuye muri iyi cinema muzoshobora kunama ama image yafashwe na bwa budege bwo bitu drone ego novuga yuko kandi muri cinema ikirengeye kuruta izindi nuko izambere twahora tuzisohora ugasanga abanywanyi batanguye kwidoga cinema itarahera kubera bivanye nuko cinema twayikiri hagati ugasanga habaye novuga ingorane cinema ntiyashoboye guhera ariko ubu unye cinema tugiye kuba tubazanira turayishutinga tukayiheza tukaca tuyiransa ukunyine turansije inye ni ya mbere turansije n'izindi tuzatuziransa ariko promo wazo dushutinga cinema ihere tubone rero kugirane kushikiriza rero abanywanyi biwacu Urabona muri cinema mwashoboye gukora amanaho yakigiye hagati yagutse isangamana harabaye amajambo menshi akutwara hana hari rero muba mwakoze kugira ngo muzongorane mu okay wabaje cinema yo bayitwa gute ndibaza nuko washatse kumenya ikivuga bo ikivuga mo ndibaza ndiko kibabwira hano gusa tubatumye itariki 27 z'ukwezi kwa 2021 niho muzobona ibivugwa muri yo cinema ariko ni byiza ni byubaka Burundi ni biteza Burundi imbere hama ico kibazo wabajije uti harabaye ibisangamane ntiyashoboye guhera ni cha kibazo nyine akesi yarabajije ubu unye twe cinema tuzoba dukina ubunye ni cinema tuzatangura tugashutinga tugaheza hama tumaze kuheza kuyishutinga twacha tuyiransa rero tukabwira nyine mwebwe abamenyesha makuru tuti isinema ni igiye gusohoka bisigura iyo cinema isohotse izobitangura makihere ntandi cinema yahiro zongera gushikira hagati ya nitwa Love Promotion shop bazani muri cover twabonyemo komanda ariko ikibaza niba n'izindi mu bantu bari ngaho nabonyemo biga byatumye ni kubona atafire gushika hano ngo komanda ndibaza umwanya n'umwanya murashobora kubona yinjiye yari ku kazi ariko ava ku kazi ariko araza umwanya n'umwanya arashobora gushika tu oya yarayaze gusa akazi kamufatira arafise akazi mbega nakai kabijya kari muri iyo filme komutanu rya muntu ari hanze yo tuvuga ati nuko twavugirana mani kuna ridoje ubwo isumba bisangamani nakai kantu hakabijya kari muri iyo filme akabijya kari muri urugo nuko icambere iyi cinema urugo ifise script nziza urumva ko nakabijya ka mbere akabijya ka kabiri cinema urugo ifisemo abakinyi beza urumva bayikinye neza akabijya ka nyuma harimo novuga benshi bakunze kubona ngo image ya drone yakora gusa mu muziki ariko twebwe muri urugo harimo image ya drone ndibaza yuko niko kandi kabijya muzobonamo mbega iyo filme barakinga mu gihugu cyangwa rero image yanze igihugu ari naha mu gihugu wacu igihugu cyacu ni cyiza naha nyine wacu Bujumbura yego oya hagati mu gihugu turavanga Magishimire y'Ihuriro TV kiguma bakoze kwega twateza ati nziza abajije komedi bagira amakuru meza n'abakiriya ama ikibazo cyane cyambere tugomba gusabisha nero ikibazo kuri bitatu ndakubaza byose ama ufite ikibazo cha komanda nashoboye gushika kugira ati yafashe ya balance dushase kumenya mbega ko komanda yari alikuwa kina ngumu mercenaires cyangwa kimwe mu mwanya
tugiye kubaza ikibazo cya kabiri ku byerekeye script hamwe n'abakinnyi ati Bisangamani na urugo script ya urugo ni nziza irasubira ya Bisangamani nibyo reka guteranya navuze ni nziza uti ifise abakinnyi beza mbega abakinnyi Bisangamani si beza ngaho uriko winjira muri Bisangamani sindi ko ndagutahura niko mvuga ku byo wewe abavuze ni ifise abakinnyi beza usoma abakinnyi Bisangamani ndibaza muri urugo twamubonye mu Jojo wa mukinnyi ne yari muri Bisangamani mwabonye mo Chris twabonye mo Chris wa mukinnyi bamba mwabonye mu iyo ngiye ko abandi ndibaza ahantu ndibaza nashase gukosora gatoya hano badushaka Manda ni mu Arsenal cyane yakotera mu Okreka nangure kwishura ikibazo cha komanda novuga yuko shikiriza n'abafana bakora dukurikira muri kanyo kanya komanda kuva no munsi cyaye kuva mumubona tubwira press conference mu minsi yashize kuva no munsi komanda n'umukinyi wa Ihuriro TV ntabwo ari umumesenere ntabwo ari umuki komanda n'umukinyi wa Ihuriro TV so umukinyi wabajya bakinyi b'imyaka oya komanda n'umukinyi wa Ihuriro TV na pia niombe nikujibu kwa lugha ya Kiswahili sababu ndio niko for sana. Kirundi wana kinganganiaga tu lakini ndio hivyo nchi yetu napenda lugha yao tunaamua kutumia Kirundi lakini siko foro sana kwa Kirundi. Ila kwa Kiswahili nitakuua. Sasa umeuliza kwamba Gasore ni mtu ambaye alikuwa anafuatiliwa sana na alikuwa na followers nyingi kwenye mitandao aidha na kutokana na talent ambayo anayo. Na mimi kuingia Ihuriro ukaniuliza ni target gani au ni kitu gani technique gani ambayo ninayo naweza nikafanya kitu mpaka niboreke zaidi kuliko Gasore. Kimoja kwanza hii game kama hakuna upinzani hatuwezi kufika sehemu. Nadhani siku zote hawezi kuwa mshindani kama ushindani na mtu mwingine. Nadhani Gasore ana talent yake hata mimi na yangu. Ndio maana hata kwenye utofauti upo gisa na act na mimi gisa na act ni tofauti sana. So mimi najiamini kutokana na talent ambayo niko nayo. Nadhani ndope kuna point 4 kubwa. Hicho ni Kifaransa. Nadhani hazokuri bikogwa. Gisi wamemfahamu yeye na mimi nadhani utofauti wa mwanzo na sasa ni tofauti. Sababu nakumbuka siku ningali MTP Entertainment ambao ni platform show sahihi. Kipindi nilikuwa MTV Classic na sasa niko hapa kwenye Ihuriro TV. Kuna utofauti mkubwa sana. Nadhani kadri siku zitavyokuwa zinakwenda ndio hizo tofauti zidi kuongezeka sababu kipaji ni kama maji yanaendaga naongezeka tu. Zamani kwa na act hivi sasa na matreme nyingi tofauti ambazo watu wananifuatilia zaidi. Hakina imani Mungu atabless. Tupambane vipaji ndio vipambane hapana bifu za kisasi. Pambana huko onesha kitu kipya tusichomane visu tu. Nadhani natosha. Aho tuzatuvuza cinema bandanya kuri ico kibazo. Ndabara mukije mwese bashinga nawe bakobwa bafasoni mwese yambu so ariko nditabe apere yo hanze no mpamvu natinge kuza mwe gusa ababajije ibibazo nari bashike komanda sumu mesenge komanda n'umwana wa Ihuriro kandi sindi umugwenche mubyumviriza mukuru guture umwana wa Ihuriro murabitsi murinda mubaza amata ko yera mubona ko yera kandi ndi mukinyi w'Ihuriro TV ibisigaye mugiye subscribe ku Ihuriro TV ama murabe urugo rujya rutabyorosha kwema murakoze Boreka ndakwishyure kandi ndakwishyure neza sibyo cinema urugo n'izindi cinema sinzi ko zoba zihari kwera je ntayo ndabona ariko nimba zihari nta kibazo sibyo nimba hari yindi cinema yoba yitwa urugo turabatumiwe bw'abafana nimba hari cinema yitwa urugo mumaze kubona mukazobona ni urugo iwacu twe dushaka gusohora hari aho bifite isaniro na gato sibyo aho bishaka gusa na gato uzoce mutwitwarira ntaho bisaniye na gato nta naho bihuriye ikindi cyanyuma ihindi cyanyuma rero nohereza kujya abaririmbyi basohora ugasanga umwe asohora indirimbo yitwa urukundo undi asohora urukundo nyakuri urukundo urumva mu Giswahili bavuga neza kagemu ni kadogo si ndio urumva Burundi ni butonyi kagemu ni kadogo lakini tujaribu kaingia ndani si sote
urumva ni kamchezo ka hivi tukaingia sote sikurukora nawe nimba hari izindi z'urugo reka natwe twinjiremo ariko muzosanga nabo barinje muri twebwe nabwo muzotubwire ko batwinjiyemo murakoze